Lokovela ndi matekwana hukotevera mafhungo pano kha Belran News Channel vachikuti avalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Vasedzulusi ubva Brown University vha wana uri zwipiḓa zwinzhi zwa devhu ḽa dzhango ḽa Afrika zwo vha zwi tshi wana mvula yo linganelanaho miṅwahani ya milioni 3 yo fhelaho. Ndi tshifhinga tsha ndeme kha ḓivhazwakale ya kilima ya ḽifhasi musi hemisphere ya devhu ḽa i tshi thoma u rothola nahone fhethu hu ngaho Greenland havha na ice lwa tshoṱhe. Mawanwa maswa o gandiswaho kha General Science Advances a khou itela khaedu ṱhalutshedzo dzo no vha hone lwa tshifhinga tshilapfu malugana na ḓivhazwakale ya kilima ya devhu ḽa Afrika dze dza vha dzo sumbedza uri dzingu ḽo vha ḽo oma vhukati ha miṅwaha ya milioni 2 na milioni 3,5 yo fhelaho. Tshigwada tsha vhorasaintsi tsho rangaho phanḓa nga Yunivesithi ya Aberdeen tsho bveledza modele muswa wa AI une wa ḓo khwinisa mapa wa maḓaka. Modele uyo u shumisa thekhiniki dza nṱhesa dza u guda ho dzikaho u itela u khethekanya tshaka dza zwimela nga luvhilo luhulwane na nga nḓila ya vhuronwane. Ṱhalutshedzo ya modele yo anḓadzwa kha ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Mapholisa vha Lethitsele tsini na Tsanini tshiṱirikini tsha Mupani vunduni ḽa Limpopo vho bva fulo ḽa u zwimana na vhahumbulelwa vhararu vhe vha shavha dzhele matshiloni ya mulovha. Avho vhahumbulelwa vho ṱaluswa sa Patrick Mbombi, Thabo Moye Makgopa na Javas Mongwe. Hu khou pfi vhahumbulelwa avho vho vha vho farelwa mabulayo nahone hune vha vha hone vho ḓiṱama. Mapholisa vha ri vhuraru ha vhahumbulelwa vha khombo kha lushaka hune vha khou itela khuwelelo ya uri ane a vha vhona a vhige tshiṱitshini tsha mapholisa tsha tsini nga u ṱavhanya. Muambeli wa mapholisa Colonel Malisela Lidwaba vha ṱalutshedza. Reports indicate that the murder suspects, Patrick Mbombi, Thabo Moyi Makgopa, and Javas Mongwe, are described as dangerous and armed. They allegedly overpowered police on duty and fled on foot. Anyone with information about the whereabouts of the suspects is urgently urged to contact Detective Commander Lieutenant Colonel Mavis Chiluvan on the number 082 469 0900 or Crime Stop number 08600 10111 or may use MySubs app. Any information will be treated with utmost confidentiality. Akho guma ngorali mafhungo pano kha Belran News Channel vasiyangwe mthetshelesi u bvela phanḓa na uri tevhelela hune vha ri wana kha Spotify, Twitter khathihi na kha YouTube kana uri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyela na o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni Belran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wanganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓiṅwaliselaho.